kajik sadin jong ka Mahdi konstitusi karang saksi pun ha ding sadin te haba kadon kajik sadin te kom terikam singir ka ko ha namar bangan ong nanoi pitang ka wai ba kalai electricity tenting imut upload video ha ka si Saturday ngimi yo man mi namar balai electricity kemudian kalai kemudian te ngila suai dau be ki pajba kinan kerja ki joni suami ba idon kita kumla ba itu nanti kita kumla ba ki asu no nrei ka first problem hi the main problem ka de kalai ka de electricity te patba ka de ka kelti kesengkit pangilan iwan senjenjar senjing hai ni kantam di pajba di basa SD thang no tima tekni po kon pet ya ka film rek jingjenga jinggalenti ke jingmala jaga surat andre le sema ye la penina sinang mabalai ke senjing iki ka jingkershan ki pajba ya ka film ka jok ka badang ya shat mentah biju cinema hall khandai lat shillong kala peni shaki weipat bakatai ka film kan ra ya unam tam ne wan ningkong na ki weipat ki film khasi ki balaju peni hakisnam baladap barosh kata habayo ya kran bat uteng shop katai ka film ubala jutep kum umarang ba haka arpsan tarik naitung utei uteng shop ulayathu ba ulaju angno nadu kisnam ba udang kenjo ya ka shipau snam banlong kum uteng shop bat menta kala urlong ya ka jingpo asneu bat umpoi perkhat ba haka sien baningkong ba ulapau haki giant screen ka jingtu ki pajba ban sakhi ka ba peni ba ki shisha ya ka kenhun baro ka wei umarang ba ulapan pauru ya ka jing benyau ya ka jing sadien ka than ba ki shong shnong kum ka boarding bat ka surok kali ka baki ne ki jing sadien ki pendeko bon sien ya ka jing ring ya ka film baki juchiem benta ula kerpat ru ya ki pajba ba kindang yai beteng ban kershan ya ka film khasi bat ki ban sadang mi ki ba udang don haka lenti bandang ring ya ki slow jengah te kalong ba naslo lungo ila de namar ba nampai perkhat mo baka film kan hit du ne te deleng ba kecil ba kershan pajba hi ba ka sepelong yang ngal ye bilang baro ba kan ka film tajuk kan hit ka jengmut jeng kajuk ite kalong ba lagi ong kajuk kan mila sutu ba kajuk kajuk kumut ba kecil karkomil inde represent karkomil diberi mensuara kita ring suara kendiat ya kipor di balai itu sedih kejengin kipor kebangi nang kena katon kan kejengin hair berkini kejung pemerintah ngaterai di balawan pet kelai bar bongan pet terus pet lagi kejengin mat saki ya kejeng terang ling alak terang madu meswa perpandang dan aku expose nam kata alak terang banlong nangak film de kaurlong sisa de bandong panang apmil ti wa bangang ngalngo ket ba kanika film kejung ma ba kani kesin ka ban koy nga bang mi kani ka film terus ka penlengo kanya nga bang perkhat ba kani kita tu kani kajing ki jona te kalong ba full support 100% kade jingi to kajing kersan upat ba hi namar bala da film upat ba banwan ban kersan kani ka film ni ku di national film film ba film film ni namla ban le ye rede lemba kajing kersan da tiga mon tiga diam jonggi upat ba kata